Uchai Ataibang Welfare Society Komo Busadi Tuyeta Tongri 2024 Uchai Somasnoti Kaisha Panda Klaisaka Belonia Ratanpuro Moripara Amsayo Nijithamte Nizibri Shanlai Rombai Manjaka Aro Kring Amsidi Uchai Somasni Eba Uchai Hodani Lukrokbo Pandavo Dalbidal Hohom Mwsamung Rwchapmung Te Tofani Kanmung Jumnoti Uchai Somajni Society Rok Panda Klaileka Aro Manjaka TDAADC ni Hapangni MDC Deputy Tripura UAWS ni Kasko Shimon Uchai General Secretary Jori Chandra Uchai Te Kamini Chaudhuri Te Sharpa Akosong. Actually, tini puila tini oro tongnai Sharpa bono khulumung yaparo oro tini President GS jotono ang paiplaya hamba yaparo tini je program tini Uchai rokni joto oro phaimanjaknai takuk te bukuk rokno ang norokno paiplaya hamba yaparo ano invite khlaimani bagai tinio puilas kangani kisah history ma sanai jefro ang Mwsamani election candidate rungpro first time ang bibinno jaga gurikha gurimani pore oro chini Uchai para je tongnai oro phaimani loge loge first risa ano rojagu Uchai ni risa first ani life of first time ang Uchai ni risa mano ingkai ang wansugo borongni ashirbat tongo ebong sara Tripura jara ani kendro tongnai borongni ashirbat to tongo no haipano chini Uchai ni risa baino ang first manmani bagai ang belai tong thokjak mani afru ingkai awan bagai belai ka hambai ebong norok nugui mannai jefru ang support nawo afru bo kintu ang Uchai risa baino thangu tamni henba first risa manmani no obor baino ang thangnai hini kok romani tongo ingkai o risa baino ani picture bo nugui mannai Uchai risa baino ang support nawo kintu awan bagai belai ka hambai tini kaisa society kaisa somaj no tui dolnani bagai bahai ke samung tangna nangnai obo kintu chini jara Sharpa tongnai jara president tongnai jara GS tongnai borok simi khlaike ungya joto jara somajni borok tongnai borok baino tini gothalai baksa khlaiye samung tangkaise o society development ungui mannai o society kasaibo mannai aboni bagai kaisa society no tisanani bagai jara chini president tongnai jara GS tongnai asa kosto khlai tongmani tini sungnugui mano obo haike no tini je platform kaisa manmani obo kintu jotoni obodan tongo o obodan no sung pogyawoi unity thansa jengma phunuglainai chini bisingo hamjaklaimung ma tongnai chini bisingo kok khnamung ma tongnai society no bahaike tui doloi chini tebo focus talangmanai abahaike no jengma wansuknai tinio ora sungnugui mankha Mwsamung Rwchapmung bibinno traditional sungnugui mano bibinno culture bibinno kok thaibai Rwchapmung tongo ingkai tini sungnugui mankha orobo chini je Uchai tongnai borokni traditional bai borokni kok bai Rwchapoi obahaike no chini society age ni siri sitini simi khlailai phaimani obahaike no sung chini society rokno develop khlaina nango bahaike chini society o popular khlaiman bahaike chini society no sung tui doloi talangman obono sung mawan suklainai obahaike khlaikaise chini society ni rignai risa chini kanmung chumung sung oro nugui mano je age je babe chini bororok samung tangmani jorago tam tui a naifru tam khlai mai borfru tam khlai obo chini siri sitini obo kmai jate thangya tui khaino tini omahai society rok no khajago ingka o society no je babe ek somoyo kmai thangjak o society rok no wansuk jagyang mani jorabu kaisa tongo tabo haina hai sung wansugo obahai society rok no tebo
जों कुसुगति साना नांनाय आबोनि बागै जोंनि एडिसि गभर्नमेन्टबो जों वानसुबै दङ বিভিন্ন জায়গাयाव जों बिल पासबो खालायजाक दङ हयतोबा उच्चै रगनि रफायजागियाफोर नंमानो किन्तु कायसा ससाइटि न तिसानानि हिंखाय बिनि कायसा रुल्स दंना नांनाय बिनि कायसा ल दंना नांनाय जोंनि समाजाव बाहायखे आगे रुल्स खाय जोंनि ससाइटियाव साबो कतर जेमन उच्चै रगनि ससाइटियाव सारफा कतर आबन परे चौधरीबो दङ ओंखाय गोबां मा अबाहाय जे आगे खलाय थांमानि अबरग्र जों तिसावै बाहायखे रुल्स खायजा गोबां मा ताबक से कोर्ट रंखा तामहिनाय पुलिस रक दंमानि बागै अररमुय लाङो हाय हाय खलायो किन्तु आगे अबाहाय सिस्टेमिया आगेनि सिस्टेम उखा कोनो हामिया सामुं खलायका बन पयला चौधरी नरफना तलांनाय सल्यूशन उंगली अंकाय लास्ट ऑफ दी जों सारफा नरत लांनाय अब अंखासिनी सिरि सिटिनि कायसा रुल्स दंमानि अ रुल्स न तेसा आचारना नांनाय चिनि बखावा आचारना नांनाय जदि कोनो बोल खलायके अंकाय जों चिनि चौधरी नर थांनाय सारफा नर थांनाय अबायकेना सल्यूशन खलायनानि जों चाइतंना नांनाय अब ओ जे आगेनि कमाजाक न जों तिसानानि बागै न जों तिनि अ जागायाव फायो एकटा प्लेटफर्मआव अबनि बागै जों जतबो मा वानसुकनाय जोंनि समाज न डेभलप खालायनानि बागै जोंनि समाज न तिसानानि बागै जों इकुवेलि जत जे त्रिपुरासानि दंनाय 19 ट्राइब्स दंनाय जों जत इकुवेलि बाहायके डेभलप खाय थांलायनाय जों अबनो मा वानसुकनाय हयतोबा चिनि चामुं जुदां मानो हयतोबा चिनि कानमुं जुदां मानो बाट जों एज ए त्रिपुरासा हनि जों वानसुकना नांनाय एवं त्रिपुरासा अंमानि बिसिंतिन जे कम्युनिटी दंनाय निजेनि कम्युनिटी रंनो जों तिसाना नांनाय एक लेभेले जों एकै भाबे जोंनि समाज जे समाजपति दंनाय बरंनि बिसिंतै एवं जोंनि जे ससाइटि दंनाय बिनि बिसिंतै प्लास जों थानसाङै जोंनि